na ko gutitiganaga muno na mundu ukoro na cekeri ikenona cio nĩ mbia gatuge nguja to cekeri ni ciraiguika cekeri tiraiguika tarĩ nyingĩ ona citigwe cianio cekeri cecino roi goro wa cekeri bueno murato kiruta wira bimenyerere cekeri kwende mbia ciatako Stacy ndũrĩ waigua cekeri Asa onego soundite ta kindu mundu angiri No, we are from the struggle. We are from the medieval. Eu sakeri re. Na ti uria ucinagira ri Asa. Ogethi entertainment joint ri. Ni ubatara ukona sekeri. Na andu ari ogiri makome na sekeri. Mambete guthutukania cia mahuthira. Na cia ikeno. Which is not usually a very easy decision to make. Tondu mundu ni ehendagia. Decision niyo no uhotire kumimiki utakinyite that entertainment joint. Otherwise we go when you are there. If you go there with the entire load, it is at risk. Hiyo ni gumu. Kigano na comedy yake ajwa kigaya bia kauga cia nyumba cia kunywa cia kunywa tu atindika. And you see, kurigana kiria wina kio ri nikio kiuga kurio gweka atia kurio guthie na kirio kuhuthira and for how long and what quantity tondu he andu bakwa very principle aukaga ndirathi atiki wa Kamau nguthe ina ndie ndumburu nyimbo ici nigetha ikigutha thita ni gutho na gutire mundu ukunyunira ritho ndimwihugurire. But most of us get carried away. Nacio entertainment joints ici ri cia rugongo icio cia upmarket. Asa nä itigaine na itigaine we na itigana nginya kä mä hå thä rä re acio andå arä a mamenyerete gå kundä ra gå kå rä andå arä a mathiaga embassy harä a hangä hetagwo atä harä a hakoragwo na aluta which one loft quiver name them arä a mathiaga kå u rä mangä thiä rå gongo rä ä gå taretanio na bana restaurant kundu kwina ritwa rimwe rirugamite marero karithiti karia gakorwo kandikitwo hau iguru captain order gatahuta mbeca cia rugongo nyingĩ itikinyagira thirikari tondu matire tondu itiara nĩ mbairũ mauga na rĩ igoti rĩo magũraga makĩreherwo nĩ distributor ũgĩkinya rĩu we ũhehagĩra kũu high end joints rĩ wathirwo ngwareherwo kabirũ kau nĩ wonaga wahũthĩrwo nĩ mũrigo mũno tondu gũkũ rĩ mũrĩ andũ ta atatũ ana rĩ ici upmarket kuhuthira baoni ni ndagika ngiri 20 bonasi nä ta kubucia umenye riu ni ukora kundu kwina mzinga wa ngiri 10 peptine mungikikunda ire icio ithe tisate mungicoka riu mucoke mukue ni mukirwo makanyama tonayo nyamu yo ndiendaga ndatherire na mucoke mwetie riu tunyamu tuthiururukagio tukiamba Nagua gathabutha kamwe ni one pepte eto shoma sausage ukaigua nayo ni meri na ndui ndungi awi wike mwe metha ithi avana uigua yane uyu no ukaguthwo igiri mutirete rugongo ri ona you see depending on the class cia rugongo ciambateire no hario cie bado rugongo ni ukora riu haria haretwo VIP ri kiria wikite ru atire VIP na kuria is just the people who are there the VIP section VIP ni kwehererio andu aria the loud ones
Aria ruogo metagwo subua. Yes. Na muno aria maramenyeka ni mundu ni makui no mende gugutanga. Yes. Ruogo ru VIP ri ni gwikirwo reception. Renda dia nake. Mwega to igeria nginya kama. Modo jotho ciani ruona keniki we ona ni omo ide domire nyanda ru akwaja we. Oko twathira gwitu. Areka jana basa kwaja twarure ndake we ndo twehererie kiruru. Anyone masa ri ndamutira masa. Masa neke trarero gaba kere hauso. The VIP yako uri. The only VIP treatment you get is minimized access. Dona motoka na menya wiguku. Akwaja ndo acio magiririo hau ri. Ni machoma. Makauga. Masa! Oi. Masa! Yo moikane tira ke tigana ke. No asifu. Okay, wanya hunyo cia baigire. Radio horo wa riu riri. Iria cia rugongo koraga riri. Gutie mundu wa guthambia moko. Ayo ni ukurumaga kanyamu. Yes. Ni uthie na hau na mai matire sinki-ini. Baiteka kanyeki-ini keo gatacehagu. Na gathabuni keo gekirwo kaneti ka gitunguru. Gathabuni kaneti-ini. And most of the time withamba uinamite. Kule uiwa turethambira moko ha kenda safi de muhingurire muberethi ukanyiragu mwethamba kauga indu gituteithie nitusathie ndagika imwe ukarehero igatheti ria Taifa Leo. Alikito polo mmoja Kalameni afumaniwa wazi wazi kiwa na tabia potofu mjini kule Soi. Tinya hau customer akirehero gatheti ukaniaria moko na mohoro. Kou gotikoragwo ati portions. Kou nyama ni uritu. Yes. Na nyamu yenda guka isinia. Yes. Ani matugira tiria cia tene. Nyama ya thimo karai kau kaneana goriko. Ina VIP, VIP section ni harugongo. Yes. Nile TV yayo. Yayo. You never mind go to the large selection of what you can watch. Kiria kirono kule no kio murona. No kio. No believe it ya tiri hena TV yayo. Yes. Na ati na commentary ya the locals. Ya gua gai gai ukori aneko. Wano tacho mukehere andu murao chimwe silent and you can have a conversation. Na rimbo hau rugakonyo kidogo nigetha muhote gwika ati kwaraniria. And there is always a giriro ikiragwo ya view. No irabu cia rugongori wauma farani hota kuona kuria kianda, so you have a sort of a view. Ni muona ng'ombe ikireithio ngure ando ikato ukoro kwikwa bao iguru ri riu andu athi bau athiri turangei bio icoga ici na ukuvia cherecio VIP cia rugongo ragitigia VIP ri nigikiragwo muto ha guikarira na ha gwitira. Yes. Kiu ni luxurious. Na ni kule some sort of jeep sub. Kiragwo. Na dia blue na red. Na snake light. Rio ne VIP. Yo ne VVIP. You see VIP ya oku kia matawari. These high-end places. Ona mathogora kutima mwena gwa thura. Hapana. Yes. Na VIP riu ciengu ku joint si up market ri. Yes. Hari nyuo itenda ginyo. Hapana.
Wanje si muthemba wa muhuyu. Hapana. Koguo ulisafaga na msiga. Msiga. Muthemba wa muhuyu ni uthi kuria regiura. Muhuyu ri. Tio tidio gesuna sufa ko. Tiemo tuskau. Tiemo mbalosio. Tinde hau ati we VIP. Avana. Oro kunaite cia white. Ani oro mwehumbere. Wena mufuto wa matiri wata na bundu ngiingira VIP cia go. Niko hunduro ni bouncer. Yes. And they have no apologies. Ani marora kiratu kiria wikirite. Digi cithiete nginya. Iratu cia ndigi. Ukwa rugiro rwatigara. Rugathio rukio kuguru. Na mbele kafuja. Iyo ndongera kuingira VIP. Bana. Ulala. No. No. Igoti rihore kona ibungo inyanya. No. No. Taidungu. No. Look at Becky Arwatiro Rayuna Taidungu. You don't appear to be an opinion leader. So I get a Fujaka. I will give her a game of food. Kofo onogiruga miraja. Kofo de Ogiorio Ogiro surprise ni nyuma. Oh, ko VIP cia gukuri. Ndungiingira wina service cia kihuro ya guthinikirwo hanga na ngwindi cia na macabi maingi. You'll be denied access. You'll be told huku watu hawakai. Matikuongerera kama wewe. But the devil is in the details. Na nimeona nginya saizi ya mawanu. Na waingira VIP ni marora facial expression yaku. He kimako ngimaka. Uri regitwo. Tafadhali. Kwanja guku high end ici cia VIP cia ukogikoria atiriri. Ni mtu natafuta. Hiyo ni kutumwa, unatumwa nje. Hiyo ni kuambiwa you missed a turn. Yeah. Like that. Like that. It's life. Bora mtu afula. It's in life. Ila kenda na mote po.